Puhon, paabot na mangita mo sa inyong documents, di na, mawa. Kay all of it is stored in our cloud base. Data privacy, data security is one of our importance within this digitalization project of Barangay Gunog. So, something new, it is something novel. It is something that we will gamble na mas makapanindot dinhi sa panerbisyo nato sa Barangay Gunog, mga kaigsunan. Pahinumdum ninyo kining tanan para sa Gunog. Sa atong mga konstituente, mga kaigsunan ani sa barangay nga compared sa unang mga administrasyon sa barangay na dako jung kausaban. Unas tanan matan-on ang kapitan. So, 30 pa man itong edad. So, lagsik kay ta para pamanerbisyo dinis katauhan sa Barangay Gunog. One of my loves for public service is to really serve the people. Considered makugod nga growing up privileged life, matawag sir ba? So, I believe sa saying noblesse oblige, noble obligation to the people. So, I believe in serving the people din sa barangay kay gatagan mo kog mga benefits sa Ginoo nato nga makapanerbisyo sa mga tao. I served the Barangay Gunog as the SK chairman from 2018 to 2023. At the same time, I served as the SK Federation Vice President of the City of Lapu-Lapu. So public service is not really new. Samot na sa akong apelyido nga naadjud Weigel, naadjud sa panerbisyo. And frankly, I'm really having fun serving the people. Di para sa uban nga maglabad din lang, bro, ako is makikita lang ko sa mga nisis tao nga I made an impact knowing it is part of my legacy because I know I won't be here in public service for long. I have to start my family, but I'm doing what I can to help the community, to improve the community where my offsprings, my children can grow happy and nindot ang Barangay Gunog asa sila makubo. I'm willing to give the people my 110% serbisyo sa Gunobanon. At first, out of namo upat mga igsoon, I'm the youngest. Ako ay makonsider ninyo nga di jud inclined to public service. Si Consel Kenneth Weigel jud inclined to public service. Maybe by the will of God, the right time at the right place, ako ay napilian nga sa katawhan mudagan og SK chairman and I fell in love with serving the people. While sa katong digitalization, sir, programmer by profession to go. By profession, I am a programmer. Dagan ako program na buhat, mentors ng OJT ko na ako sa adto sa nang hotel unahan sa Mandawi kanang Copenhagen. Dagan kog system na himo nila Copenhagen inventory system and tanan. At the same time sa mga negosyo sa akong family, ako pinaghimos mga program recording for the scrap business, recording for everything. So programming isn't really new to me. And well-traveled man ta, kaluyan sa Ginoo nga gihatag tag higayon maka-travel ka. Mo nakita nako ang mga nindot nga sistema sa mga uban nasod. So I thought I am in the position to do something to improve our barangay via digitalization. Ano di mo na to buhaton? Mas madali ang panerbisyo and it will eliminate bureaucracy. Let us recognize there is bureaucracy in the government. Duol sa luwag, anak na pero that the program has no emotion. The program will serve the people. Sa dyan as dakong saad na to dinhis katawhan nga mabuhat na dayon. Preferably by next week since mao na itong grand launching, magsugod na roll out sa mga functions sa itong program. Then of course, ibaw man ta nga kita'y nagsugod ani sa barangay, it will have its pros and cons. I recognize that. One of it is data security. Mona, I have instructed TechWorks that the data security of the Gunobanon must be secured. Why lain makatanaw sa ilang promotion kundi ang individual nga ni-register ito? We recognize nga if naani mong information sa katawhan, you can easily steal their identity. Muna, ibutangan jud ng stipulation sa among kontrata. Number one priority is the data privacy law of the people. We also integrated that into our system. Aron, even though if I'm abroad or if I'm in a seminar, I can easily review their documents, approve. Di ko ganahan malangay ang servisyos katawan. What sir is
before I make a decision, I prefer hearing from all sides. Naam go sa gobyerno, we can't have a solution for all. That is the best option. If we can have the solution for all. Pero since it is close to impossible na tanan sitwasyon mahatag na to malipay ang tanan, we always know nga bisag unsa atong buhaton, there will be critics to criticize us. But I accept criticism because it is one way for maka-improve ka as a person, as a public servant. So my approach being nakahandle naman ko hundreds, thousands of employees kay Chief Financial Officer man ta sa uban kumpanya sa atong amahan. I learned early on na it's better nga paminawon nimong tanan tao before mahimo ka sa imong decision. Kay if mahimo ka sa imong decision diha dayon, tingali ang grieve party masakitan. So mas may nga pasabto na to daan why I have come up with the decision being the chief executive of the barangay.